خلاصکاری ما یه بلند. دوی ام تجاری که سایدکی مزگینیش خدان جسوسا مسیح را وکهف و بلندتر نبینن. نویسکار نامه عبرانیین را حوجه بو به پرسکرکه که دن را مجهول ببه. وی بانگی مرو ویندن کر گو ده پلان و خباتا ربه مایا به مروواهی را گلک گرینگ هاتن دیتن. و یک جریبرین گرینگ ین گو ده تیولیجی و دیروکا جهوان دا پر جهاتی بو موسا بو. نویسکار عبرانی لسروه مجاره ده پاییوه. ده کتیبا دوبار کرنا شریعت دا بشا 34 آیاتا دهان دا. ما بشک پرمازن جه پیشگوتنا گو نویسکار عبرانی پیرا مجهول دبو دخوینن. ده داویا پرتوکا دوبار کرنا شریعت دا گو جعالی موسا و هاتیه نویساندن دیاره گو دوی دا سینورک هیا گو اف بش پیدا دکه. و بی پیغمبرک مینا موسی دا دناو اسرائیل دا در نکتیه و خدان بویا ناس کر. رو ده همو نشان و کرامتین گو خدان او شان. گو الولات مصر به فراونا و به همو غلامین وی و به همو ولات وی را بکم. و به همو دستن خورد و همو ترسن مزن ین گو موسا لبرچاوین همو اسرائیل. موسا نکسکی اصایبو و اویک ججهوان رابو استنگک. جبرگو وان ندکاری بفکره گو کسک دکاره جموسا گرینگ تربه. ام دبینن گو شاگرتین موسا هبون وکی ام دمزگنیا یوحنا دا سر نهان دا لسر وان دخوینن. گاوا گو مریوی کور ساغ کر. ایجار وان حقارت لیکرن و گوتن تشاگرتی وی مرووی کوری. وی دخواست جوان را شروع بکه گو ایسا چکر و جوان را دفکری گو گلو اف مروف نش خودیا وی هنگی مینا را فکرنا چه قویمی. جبرویه که اف پرزگرکه راستین بو گو نویسکار عبرانی پیرا مجهول بو. ام دزانن گو موسا پیوا خودیا و جبویه که ام نزانن او شکوگاری یا اف بسری خوا پرزگرکه کم. اعترافک پر عجیب جبرگو او پر نراست و پر قلسی نشانی وانده به. راستی اوه گوانا لازم بو گو زانبن گو ایسا شکو هاد او جبر هبونا ایسا دترسین. عبرانی لسروه پرزگرکی ده پیون وان و دخینن گو ایسا ببینن و او ده بشا سسیان ده بیجه هنگی براین پیروز او لسر باورمندن گو دزانن ایسا مسیح باشه و جبوه که گازیوان دکه براین پیروز. لجه هندن ین نامه عبرانیین را و بخصا وانین گو لین گو مسیح رد کرن دگریان دکر. لیلور او براستیج باورمندان را ده پیوه و ده بیجه جبروه که براین پیروز باشدارن بانگا عزمانان بالا خواه بدن شاندی و سروکاهین اترافا ما مسیح ایسا گوک موسا هاتیه دامرزراندن جیل همو والا ویبو. موسا ربرک مزن بو گوش خودی هاتی بو شاندن و جیره هوالی خودی دهات گوتن. بردوام دکه و ده بیجه اف جموسا بیتر هجای رومت دهات دیتن و اف پرسگرک بو جبرگو وان نکاری بون جموسا رومتر حق بکن. ده دومینا و ده بیجه بقاسی گو آواکارین مالی جمالی بیتر قدر و قیمتن جبرگو هر مال ده دست کسکی هاتیه چکرن لی آواکری هموان خودیه و موسا ده همو مالا خدا و اگ غلامه که دلسوز بو جبو یگو وی لسر وی پیوی شاهدی بو ایسا مسیح لسر مالا وی بو و مالا وی اوه و ام حتی داویه لسر باوری و سر هلدین هیویه بسکنن. او لفر نابجه گو حقا هون باورمنده کی راستینن دوی هون خواه بپارزن و خلاصی خواه وندا بکن لی او جکومک باورمندن گو باوری خواه به مسیح آنیه را بپایوه گو او دلگرانه گو هن جوان هبن گو براستی باوری خواه به جسوسا مسیح نینینن و او پرده ترساگو او جره درکوین و نچن بگهن جازانینا تواهی یا گو براستی جسوسا کیده. اف تام روژین گو هندکارن تکوین دیران و مروفین گو عماد دبن و دبیجن گو او شاگرتن مسیحن هنه لی حقا هون جوان چند پرسن حسان لسر که او براستی به چه باور دکن بپرسن. هونه بزان بنگو او به کرینن خواه
و دەستبوونا خوا و ئەندامەتیە خوا یا دەژڤینێ دا وەکی ریە باوەریە خوا عیماد دکن. ئەو تام مینە jî hûn ku di jîvatên bawermendan de bû lê dîsa ji tevlîhev bûn û hê ji tekliyekê wan dil bi Îsa Mesîh re nebû. Hilbijartina rast a rizgariyê babendûbana me bi Cesusa Mesîh re û baweriya me ya ku ew bi rastî ye. Eşkereya goreberên jî hû hebûn ku rastiyê red dikirin û bi hinkerînên xwe mirovan dixapandin. Ji vê prensîpê re xilaskarê me yê herî bilind tê gotin û werin em bi hev re ji Kolosî beşayek hejmar 18 bixwînin û ew ser bedenê ye, dêrê yê ku destpêkê ye nêxoriyê meriyan e da ku di her tiştî de li pêş me Musa mirovekî mezin bû lê Îsa kurê Xwedê ye. Dê Korîntiyên yekem de beşa 3 hejmar 11 da ew dibêje ji ber ku ti kes nikare bengehek din jê ku hatiye avêtin ku Îsa Mesîh e bavêje Ebranî li vir dikin û em dikarin li ser pirsa ji bo rîflêks û serlêdanê bisekinin ku ev e. Herçend ev beş Îsa û Musa dide berhev çima ev ders ji bo hemî karakterên tevîdin yên mizgîniyê derbas dibe. Tê bîra te ku li Korîntî çi qewîmî? Pirsgeriyeke ku Pawlosê şandiyê ku neçar bû ku bêrê mejhûl bibe. Ji ber vê yekê wî ev peyv nivîsandin û got: Ji ber ku min jî were birayên min ji gelê kirorê got ku di navbera we de nekokî hene. Çimkî mebesta min ev e ku her yek ji we dibêje ez ji Lûbusim, ez ji Apolosim, ez ji Kîfasim û ez jî Mesîhim. Ji ber vê yekê divê ku van kesan vê yekê digotin lê dema ku wan bi tevahî fêm nedikir ku Mesîh kî ye ve gotinekê din wan heman tiştê ku ji hûn wan dikirin dema ku digotin ku ew in kurên Musa û ew jî li pey Musa diçin. Pawlos neçar bû ku bi vê pirsê re mejûl bibûye û wî di beşa sisiyan de pirsgirêk di rengekî şêrîn û xurt çareser kir dema ku ji wan re got: Îjar Pawlos kî ye? Apolos kî ye? Belê xulamên ku me bi wan bawer kir û çawa ku Xwedan jekî re da. Min çand Apolos av da lê Xwedê ew mezin kir. Ji ber vê yekê çandinî ne tiştek e û ne jî avker e lê Xwedayê ku mezin dike ew her tişt e. Li vir ew nabêje ku em ne mecbûr in ku rûmetê bidin wan yên ku bi dilsozî ji Xwedê re xizmet dikin lê li vir ew dibêje ku Korîntî li şûna Îsa Mesîh mirovên asayî danî û bala Xweda ser mirovan ne li ser Cesusa Mesîh û mirov mezin kirin ku pozîsyonek ji Îsa Mesîh û Pawlos bilindtir di derbarê tema da pir fikar bû. Tiştê ku em di nameya ji Ebraniyîn re dixwînin em hemî dikarin bikarbînin û divê em hayê ji xwe hebin ji ber ku mirovên hêsan cihekî bilind didin mirovan. Namêza di qada xizmetguzariyê de kesên ku îbadetên bendayan dikin û îbadetên wan dikin hene mixapin hinek xizmetkar jî hene ku vê mijarê teşwîq dikin. Lê ev veqetinek eşkere ye ji tiştê ku Xwedê dixwaze ku em bikin ji ber ku xizmetkarên Mesîh tê xwestin ku çavên mirovan ber bi Îsa Mesîh ve bibin. Ev nayê wê wetayê ku mirov wezîran wekî nîmûneyên ku ji bo Cesusa dijîn nabînin ji ber ku wezîr dibe bi vê rengî bijîn. Lê nabe ku wezîr ti jarî vê re mene ku ew ji Mesîh girîngtir an bilindtir di dilê xwe de bihejînin an jî çêkin. Prensîpa ku me jê re gotiye xilaskarê xwe ye bilind dibêje: Nabe ku em ti kesayetekê mizgîniyê ji Xwedan Cesusa Mesîh wek hev an bilindtir bihesibînin. Nabe ku em kesek ji Xwedan Îsa Mesîh Xwedê meqamekî bilindtir bibînin.